Nagarik Suraksha Manchakara pen Karbi Abdul independent candidate Mahajan Kro pen Pherang ke amai ke padopon. Red Horn Division atum pen Karbi along kiri kakuru kasai ke padopon ahud risim kangtang ke longpon. Amreng MSC constituency pen Karbi Abdul independent candidate Khogen nama Sudra Phan Rada tumpen kerap ke Pajirdun. Kardom Ili Karbi berdat hanbang samidurmi BP nonarjik tha bertang ton pen Tuliram ronghang lapen arisang ho tum chalangsi Karbi Anglong irrigation department atangka kuti kre post se ke pangle matangka pensi Karbi Anglong autonomous council MSC kilik along ke pathu ipusi Nagarik Suraksha Manch akera pen independent candidate Mahajan Krohin pen Pherang ke amai ke padopona hut akoi pipona puthak Kat news channel Pherang ke kheroni pen birani hi bertanang pale Kewangji wosik ni paikre troxy arni Karbi Anglong autonomous council MSC kilega farman number 7 Kopili MSC constituency pen prekjam rachari asong atum anparta jongjung pen Karbi Abdul atum do desang se pen vote kerek amai padopon bomlo rachari asong atum angbong la pen candidate hejan atum angbong kachi putot seroi hai hua jok nonapong kilik among we parom plublo তথা কোপলি ৰাইজক আমি জনাব বিচাৰিছো যে প্ৰকৃততে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যি ধৰণে হ'ব লাগে শাসনটো চলাই যাব লাগে ৰাইজক যি ধৰণে সেৱা কৰিব লাগে সেই ধৰণে সেৱা কৰিব পৰা নাই গতিকে সেইখিনিত এটাই কাৰণ যে যিটো চৰকাৰে আজি চলাই গৈছে আজি 15 বছৰ ধৰি আৰু আজি যেটো নিৰ্বাচন আহি পৰিছে সেইখিনিত কাৰ্যকালত কি সংগঠিত হৈছে চমুক আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম বা কংগ্ৰেছ আপোনালোকে এই তুলিৰাম ৰংহাঙে হওক আপোনাৰ জয়ৰাম লে হওক যেটো সিএম তেখেতকে আছিলে তেখেতবিলাকক আপোনালোকে কংগ্ৰেছ বুলি কব নে বিজেপি বুলি কব কাৰণ যেহেতু বিজেপিয়ে সরকার অহা আগতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ৰাইজক যে আমি নিকাহ আমি ভাল সরকার এখন দিম কিন্তু এই সরকারে আকো যেটো দুৰ্নীতি কৰা তেখেতবিলাককলে মাত মাতি আইছে কংগ্ৰেছ সরকার দিনত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি মাত মাতি আইছে আৰু সেই নেতাসকলকে পুনৰ আগুৱাই দিছে Karbi Anglong Nagarik Suraksha Manch akera pen Karbi Abdul independent candidate Mahajan Kro pen Pherang ke amai ke padopona hut BJP la pen Congress Racharia Songa Tuma Phan Jasmet kachapang lima puthak ning Jepon Alang li pen ke pu pon thuki Tuliram ronghang la pen agriculture em Mongol Singh Timung atum Chelangsi Karbi Anglong angkang kapaching thurpon je aphan kuti atangka kachapang limpon Bangso kachapang lima tangka pensi non MSC kilik along padam ilopusi akoi pipon Tuliram ronghang la pen Mongol Singh Timung atum Chelangsi irrigation department along apiso asupi la pen chepochero atuma men pen contract NC kuti atangka kam claim klepin pen kachapang limpusi alang lihin pen akoi pipon Kedam tang ciklo jonia pramalong pen Dhansari Reserve Forest angkang aron repen risim kang tang ke odatum kacheleng la pen kaboha abirta Army Red Horn Division atum pen longpon ingnam kart hat pegajok aron repen risim kang tang ke odatum mesen kachapachong adim mandedlo laso jok Karbi Anglong dimahasau la pen Nagaland ahawaralong aron re asai kedeng pona jakong chelonglo Okchum pranatum Dhansari aing namalong kachapachong ke kewangji wosing ni paikre troxy arni ing samjin pen Karbi Anglong autonomous council kelegaphan isi kaphere meme ang theglo pusi Red Horn Division atum pen bertanang pale Kewangji Karbi Anglong autonomous council MSC kelega hut thang huri bohong abe pin pen ing samjin pen kelega pachunji aphan Red Horn Division la pen 22 sector Assam Rifle atum chelangsi wosing ni paisur gap arni Arsik jit pen kiri kakulu kasai padopon lo Bangso kiri kakulu kasai ke padopon ahud Red Horn Division atum pen surveillance device PCN pon lo lapen konta proxy camera kini an trackers dog akirap and pen kiri kakulu kasai padopon Kelang pangching mati intelligence atum ke pachuni ateng pen Bongpo single barrel rifles longpon 22mm Chinese pistol Mukregatom 7.62mm Helia Mukireng lapen Mupli 0.22mm Helia Mukireng Dhansari aing nam along pen longpon labangso kiri kakuru kasai kedeng pon along Army Civil Police lapen District Administration atum chelangsi bangso asai mesen pen pachun pon lo
Kebangji Karbi Anglong Autonomous Council Mr. Kilik Arni was signified great proxy Arni hot ponded a p. Kilik along Karjabduna candidate atum do de sang sesi along vote kerek amaita padupon bomlo. Number 9 Amrang MSC constituency pen Karjabdun independent candidate Kogenro Namasudra Phanta. Kyongdung arada tum Kiliga Farman Kerap ke Pajir Duna Berta Card News Channel Perangke Heroni pen biraning hi Britana Pale. Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Arnita nang tebok bom azon thak si Kilik along Karjabduna bang phubang phia tumpenta arsik jit pen vote kerek amai padupon bom tanglo rada tumpen vote kelong jia phanpura ok an ke pacho laben tangka mahal ki pi asai anta ke klempon atumdo labang so angbong pen amreng constituency pen Karjabdun independent candidate Gozen Namasudra vote ke hangamai ke padupon ahut kacetong dun arar tumpen si candidate aphan ke rap ki pi pajir dun thu amreng constituency arlo mailu ahiti along ke padupon amai along rad atumpen candidate aphan kacirap kacito dun anparta ke rap ke pajir pon asai ke padupon mai along kacitong dun sarpi sarpu atumpen chenglok ongdung arad atum me ke padupon ahongjai along arlu dun si kadukawe angno independent candidate Gozen Namasudra aphan tangka maha kerap pajirdun labang so alam pen jongsi ili lang pangbar dam lote Karbi ahampang along ke penang an abang phubang phia tum Kilik apor ahut candidate ahem along sikaparo isi hini ajoy ne nerlo suni a candidate tin ahem kedam lake ili kachelang dunta therak meme binong candidate atum lethot sita vote epak ajoy ne hor ok lapen la tangka pharo isi hini ke pajir pen ajo Karbi ahampang atum Heno dak hangjanglo laso puta Karbi ahampang ke matha parsik ponsi kemeji non bangso alam pen pangbar dam lote ongdung rajari asongjapo kachikrong atung ke amethang kachipahai ji aphan rada tuma phantang ka mahala pen ok an pen ke baipon lason asai si ke klempon pura penang an chirok tok arada tumpen chithanrinti Non malom so por phan dihina Farman Berta Wellington pon iksenang. Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email karbiaca@gmail.com. Campus Rongkarbi Police Reserve Difu Karbi Anglong Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Sinkiri College.
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihinama Opi Butot Bertalong Wangtulo. Assam Jatiabadi Yuwa Chatra Parichata Tumchapatir Pipen. Bukajana Hawar Pinning 2017 Ninkan Kep Asatlang Kiona Tumapan Karcho. Rad Cyclembang Narendra Nath Hazarika Pen Kachipahem Pupon Amayalong AJYCP KADC Chunbang Jitu Fukon Pensi Pachini Ponlo Alhi Aman Pen Kele Dunmepu Barim Ingti Karen Hazarika Dhaneswar Nyok Horen Ingti Lapen Penang Ket Hekiding Atum Chitong Dun Mailong Chitong Dun Alohi Atum Pensi Kep Satlang Ki Un Arisonim So Atumapan Archu Ponlo Lapen Nong E Sitame Pajir Ponlo Bogazan Aha War Pen Pangrum Pet Pen Bangsir Kep Kep Suse Arisonim So Atumapan Archu Ponsi May Mesen Pen Pachun Ponlo Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Arni Nangte Bog Bomsi Prekjam Racharia Song Atumpen Kachatoy Duna candidate Atumta Dode Sang Sepen Vote Kelong Lok Jiapan Ason Sonasai Kedeng Pon Padupon Bomlo Armu Kachapaklang Jiapan Vote Kerek Asai Pen Chenglok Road Show Street Corner Meeting Lapen Bike Rally Highway Kepadupon Birta a constituency along Pen Perangke Atumpen Card News Channel Asai Hempi along Birtanang Pale Bo signify Kep Arni Langper MLC constituency pen Karjabdun BJP candidate Ram Singh Timung Ahin pen Stame non malom pen Arsik Jit pen Langper constituency Angkang Ardo vote kerek amai padupon bomlo alangli hin pen Rajari Asong atum ke pale damde mate ke lang ke pangkrin nai adim along anta humri damlo lapen kilik along haidun dead lote Langper constituency Angkang atok alo along ke paching tour aside deng ponji puse alangli pen mai ke pado along lamthe jaipon lapen wo signify Kep Arni Stame Bokolia arong sopi krong put atowar pi kengkeng bike rally padupon Berita Bangkala Ponsi Kangton Iglo lang ibom Card News Channel Domi Thagme Kurwang 2